Zdravo, dragi trećaci! Ponovo smo na času bosanskog jezika. Za današnji sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Na početku nastavnog sata ćemo igrati igru Čik pogodi. Protegne li svoje žice, tad okruglo ima lice. Kad se skupi, tad se stisne, koga ima ne pokisne. Mene sprema svaka mama, mogu biti slatka, kisela, ljuta, crvena ili žuta. Djetinjstvo mu zeleno, a starost mu žuta, kada uvene, pada pokraj puta. Mali kljun, dugi rep, po leđima crne, po trbuhu bijele, na jug se seli. Rješenja ovih zagonetki su nas asocirale na jesen. Mi ćemo danas raditi jednu pjesmu o jeseni koju je napisao pjesnik Alija Hasagić Dubočanin, ali prije nego čujete pjesmu, poslušajte nešto o pjesniku. Alija Dubočanin rođen je 1949. godine u bosanskom Dubočcu na Savi. Književnošću se počeo baviti još kao srednjoškolac. Bio je svestrani književnik. Pisao je mnoge romane, pripovjetke, kratke priče, pjesme i eseje. Pisao je za odrasle i djecu. Poznata djela koje je napisao za djecu su priče Lađarski put, pjesme Tiha rijeka djetinjstva, slikovnicu Šarko, prozu Jedna mama i 12 sinova i mnoge druge. Jesenja pisma. Drveće tamni, kraći je sunčev korak, u grozdu je slatka crvena kap, opadaju žute vlasi pod češljem vjetra, prepuna sunca svijena voćka. Lastavica ključeve svog gnijezda ostavlja vrapcu i pero iz lijevog krila, s 3 čista lozova lista, da joj po vjetru pisma šalje s bijelim pečatom zime. List se za list lijepi, jesenja knjiga je mokra, a na sok i med miriše zrak, nad krajem teško diše neprobušen oblak. Prije nego krenemo sa analizom pjesme, hajde da ponovimo šta su to stih i strofa. Stih predstavlja jedan red u pjesmi, a strofa 2 ili više stihova. Ova pjesma sastoji se od 3 strofe i 13 stihova. Hajde sada da razgovaramo o pjesmi. Koje godišnje doba je opisano u pjesmi? U pjesmi je opisana jesen. Koje promjene u prirodi su opisane u ovoj strofi? U ovoj strofi je opisano više promjena koje su se desile u prirodi. Drveće je postalo tamno, dan se skratio, a noć se produžila, lišće je počelo da opada jer ga vjetar skida sa grana, grane na drveću su se savile jer je voće prezrelo i sprema se da padne na zemlju. Kome lastavica ostavlja ključeve svog gnijezda, pero i 3 lozova lista i zbog čega? Lastavica ostavlja ključeve svog gnijezda vrapcu jer on je taj koji ostaje, a lastavica se seli na jug u toplije krajeve. Zbog čega ostavlja vrapcu pero iz svog krila?
Vrapcu je ostavila pero iz svog krila da bi mogao tim perom da joj piše pismo. Zbog čega se list za list lijepi? List se za list lijepi jer je mokar od kiše. U ovom stihu jesenja knjiga je mokra. Na koju knjigu pjesnik misli? Pjesnik misli na prirodu u jesen. U vašim sveskama ćete napisati naslov pjesme i ime pisca. Zatim ćete prepisati pitanja i dati odgovore na njih. Za domaći zadatak ćete imati da izaberete jednu strofu koju ćete naučiti napamet, a zatim ćete ilustrovati ono što se u njoj opisuje. Toliko za danas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.